njo kwenga kindu takio na no nginya kwira kiroro njeine na no wirore na ndaiguire ku mundu ngikarire muti uraura ekarire muti njokura atere mathaa mathiite muno ni faida ya mwisho uhoro wa Azimio na Kenya Kwanza kamurigo waka tukaige kamurigo nuru wakua murigo kindu kirito rafu ugakigathi ukaigwa wahucuka ni ugo niguo ndiraigua umuthi na ngwenda undongorie magatheti-ini ngatheti ya Nation iratwira atiriri ya Daily Nation iratwira twatigia thiko ithatu tuthie githurano-ini tuthie tugathure atongoria aria megututongoria ihinda rĩa mĩaka 5 na ngitumere wĩra wanyu nĩ ũrathirire hurukai Njoroge ni atugakorwo tugithura ni wega turirikanie mwiroreri tondu ringi he mundu tari wathurana ni ria mbere tugakorwo tugithurana ite iriko ni tugathurana gite kia president tuthurane gite kia governor tuthurane gite kia MP tuthie giturwa kia woman rep tuthie senator na tuthurane gite kia MCA koguo tugathura andu atandatu niguo tukenje na ngatheti ya Daily Nation ni ndaigua ta wa citariria mugaru no ria opinion turonire muthenya wa ira tuthie na opinion tuthie na opinion gite kia governor tuthie gite kia president tuthie gite kia MCA tuthie gite kia MP ici ngigire woman rep na senator siratwara no kuo siratwara no na in terms ya preference ya a Kenya ni ati gitire ria senator na kia woman rep gitiona gutari gite kinene na andu ngiona matikiroraga muno toria maroraga gite kia governor president MCA na MP ugiciria gite kia president kiroragwa muno niki ni tondu ni sense of no kuigua ati ni witu ni sense ya riri ni witu ni wa ruriri rwitu ni mundu witu kia governor kiroragwo tondu andu maramenyire ni ko no horo munene nikio kika the governor no gayaga mbeca cia nyiria mwaheo mbeca iria cima kuria rugongo cia kinya kou mundu ukoragwo CEO wa county ni governor riu ngatheti ya Nation iratwira ni kurari na haro no ti haro ya kiria ona ikoretwo ra kuu thiini uguo uhoro wigie register tuthie manual kana tuthie digital kana tuthie ciere kukerwo hati Raila Odinga wa Azimio ni arahotanire muno muthenya wa ira wins big ni kuhotana tondu igoti ni rirarutire watho rirera kamite thurano bururi-ini IBC ukihuthira digital ri ona manual korwo nayo hau nigetha Kamau angiuka ahinya na kiara kiara giake ko kina thina kiage kuonania urore ibuku-ini ni guoya uri tarataririo kurai na guoya gukoneka atiriri ta register gikona maritwa matari kimsi-ini ucio ni guo rari guoya no kuratika atiriri ino no ikuigwa hau ona no ukiohuthire ini go compliment tuthie page case uhoro ucio taririo muno karatathi namba 7 haria turakirwo kana turageri gukirwo maundu maria tubatie ukorwo tukimenya megie maratathi maithurano ici ni turataririo fomu ici tukorwo cigukorwo ikihuthika kuri na fomu itagwo 34A iyo ni ya karatathi ga president iyo ndiyuragio mundu ungi na kuratikira atiriri that form is final form 34B ri yumaga kuri form 34A tondu 34B ri ni akuga atiriri giikirio kina gia kura ri ng'ania ri ruko guothe ri agekura cigana ona tondu polling station ni muraini uri omwe uria tukara riu ni ndonia ngakorwo stream 2 haria njikagiria raini iyo itu ri iyo ni polling station ne ikoragwo ithiete muno ni andu 700 riu haria tuingiria ko ni cukuru ri iri yothe ri ikoerwo fomu ino kana tiguo niguo hena fomu itagwo 34C 34C niyo riu ikanengerwo muhotani niyo mundu aneagwo itigo hindi niyo aneagwo ahotana no si ni inengeragwo irehagwo kuria tallying center national tallying center fomu ya mubunge itagwo 35A for results of members of parliament tarutu for example mubunge tawako taiga tukuro ni turamu kana itora taririko tutiga itora ona no tiga githunguri no tutikuga no uri ukahotana githunguri ri akaneana form yake kwi RO ya kana kaneo ni RO form itagwo 35A haya negakorwo yuganetie result cia ucio kacinda kuma kuria guothe kurekerio kura wadi ciothe ithano cia githunguri ri ikarehe to form tu
Form 36A niyo ya mundu witagwo MCA. Kowe kuma to stations to centers to whether itugo na to stations ile ward level ako ni ward ta ya Ikino Ikino ni ward haya ryo rire jogu ward yo ri MCA uri ugacinda ri maumira make makona kathini wa form witagwo 36A. Governor tarugito Nyandarua uri ugacinda maumirira make magakorwo thini wa form witagwo 37A. Senator aya niyo maturario matina uri gacinda gite gia senator agakorwo na form witagwo 38A kana form yake form yake ya maumirira itagwo 38A. Yoyo witagwo woman rep nake agakorwo na form 39A. Haya ni tukaru mithemba ya kura tondu ici ni twakorwo tugiciona na tugicigua. Ni kuri kura itagwo valid vote. Is one that has only one mark, which is correctly placed and clearly identifies the voter's preferred candidate. Tondu andu aya magakorwo me kundu kuingi na mundu na gathanduku gake ga guikiria kura ri uri ugakorwo aikirio kura gathanduku-ini gake nekonania niko iyo ni valid na niyo etaragwo na gathanduku karia ri taru no wikire no wikire x ono ne taragwo alama yothe ugekira kana tiki no ugekira gitiki kiumete hanginyo kou kingiro gatwiriri ni tugucenjia tukumwira ria yitagwo rejected vote ni riko is the one that fails to reflect the intentions of the voter and the presiding officer is unable to determine the voter's intention. Gocia ni yo ya gukiria kiraini kigima githie guothe kuma thi taru for example ino no tuheane ngerekano uhutie kwa Raila na kwa Ruto etigo ugehutia kwa Raila na kwa Ruto iyo ni rejected vote. Correct. Todo uri uracitara ni akarigo urendaga u haya hene ngeretwo stray vote taru no woe karatathi kau ga president tu tunaga president 34 ukoe handu ha ugaikia ha president ithanduku riria president uikie ka governor kana ithanduku rina no ithe mathanduku ni matandatu hena kura cia president hena kura cia governor hena kura oguo ejuri tunego maratathi maya mothe uko maratathi matandatu hamwe uko ne matandatu ni rimwe ndikana rimwe no ndiole kana okay haya no ane maratathi matandatu no harä na rĩothe rĩna kala umenye rĩna rangi warĩo taru ria president rĩ rangi warĩo mwanya rukoguo rĩngĩ korwo nĩ ria president rĩ ũrĩa ũrikie governor rĩ ĩyo nĩ stray ndĩremenya kũrĩ eri rĩu hatũgeka atĩa na maitũ ndoĩ nĩakonio nikio hena agent nikio hena observer nikio hena media nikio hena karani wa ABC tondu no urigone ndĩra kũrora karatathi guo ona gataũnetwo ona ũtekuonania wandĩka ũndũ nĩ mũndũ nĩ agakunjaga nĩ ũkuonio ũgũikia haha ũgũikia harĩa no gathi detue ndoi bagikuwe haya disputed votes haya riri is one that is claimed by more than one of the candidate agents. The presiding officer makes a decision on who the vote belongs to and this decision is final. Omundu arauga ni yakwa ni ithue guthuraga ni nie ni tondu taruri nituge wekira gatiki karuga hani hau iguru nona nituge nona wekira gatiki karuga hau iguru hani ni ruyo ni disputed vote ate hinya wa gutua kure one ya wena no gatuitua riu ria kuga no ekwenda guikiria ukura the decision ni final ni ya PRO toma presiding officer in PRO. Spoiled vote. Spoiled vote is a ballot paper that a voter has made a mistake when marking the ballot or handles the ballot in such a manner that it is ruined beyond use, e.g. soaking in water. In such an event, the voter is given another ballot paper. No ndungineo kangi ungithukia kakeri ri inuka. They, however, cannot be given a baby. Tati kage kegwa thi nona taru kwena ndoro ugitio gumaki kagwe ndoro na ringi ni ko ugo njoroge agent ni wabata muno eni emuge ko mutena agent kundu no nona kare ekumakite mbere ri gatingikio haria tondu karega guikio haria tone gathuku ndauga atiriri emuge korwo mutari na agent kundu na kwina karatathi kau kage no gaikio hau nikio riri nikio ciama ici irathondekire ngwataniro ya andu taru for example nituga ni Azimio ri
agent wa ODM ri na agent wa Jubilee me kindu kimwe kogo no magane we wa Jubilee kuria uturorere ku kwanyu na thi tukurorere na guku mundu wa UDA ri no arorere mundu wa Kenya Kwanza no arorere mundu wa Kenya Kwanza na guku guo Western wena umori kuna agent yo mundu niwe withuragira agents you go for party agents no thuraga diehards kama we agent wira wake munene agent murana oni kurora your interest na kurora kure yaku dinora onemwe na kurora taru hawi managa thina ka form igicokio makandika handu na makamenya na mono nginya thiku ici kumenya kwina nginya evidence ya kuhura bica ati ni ballot yo yuma thuku kana karatathi kwa magathuku na ni mahura bica na mena evidence tuthi page 3 turero ria siasa igayukanitie aini a Gikuyu Mount Kenya musicians ni magayukanire Samido ni mwikire haha ni murata waku Samido ni murata wako ni wa Azimio ona kamanda wake ni murata wako ni wa Kenya Kwanza Samido Josega Tutura Martin wa Janet Kuruga wa Wajiko Gashathi wa Thuo Ng'ang'a wa Kabare na Joyce wa Mama acio ni secular aria maina nyimbo cia muthungutho maimo na wa Azimio andu akwa a Ngogoyo Joseph Kariuki wa Kiarutara Ben Gethae Peter Kegia Wangari wa Kambera Kimani wa Turako na George wa Ndaro acio ni andu wa Azimio na ni makoretwo makioneka Mount Kenya region as they sell the Odinga Mother Karua presidential ticket Kamande wa Kioi Garu ya Junior Ka White mwana wa White Eva Maina na Muigai wa Njoroge ni ya Kenya Kwanza na kurati katriri kwa White gatheti yandikite mundu retwo kwa Ka White ri ni arutite rwimbo retwo ngombo cia wiyathi kana na githungu Slaves of Freedom na tikite popular tondu ni rahuthirwo tariguo na Hustlers Anthem retwo ati ngombo cia wiyathi Royce Kim Royce Kim githeti moini Royce Kim na niwe tureshera wa aini Kenya nguja ni mari kiama maigaga bia kiama gitego tamuko Talented Musicians and Composers Circle tureshera wa ni Royce Kim ni muteti urarugama Kiambu gite kia woman rep are independent thutha wa kugwa nomination cia UDA ni ngatheti eroiga Career Administrator Joseph Kaguthi has cautioned against the divisions in the Mount Kenya music industry. Ati ni ugwati muno hindiria aini aitu mekoro magitugayani kana magayukanite. It is not good for us as a community. Tiodo mwega kuri community anyu. Ate muri agayukanu ginya aini. As an elder ohanini tu. Utaulira maita. Yes. As an elder, I think soiling our musical culture is tantamount to killing our hearts. Joseph Kaguthi said. Joseph Kaguthi araiga kwendia woini witu kana undu cio ni woini ni mathaga maitu no amenya woini ni undu witu ni ithui. It's about us. Music is a mirror of us. Kwendia undu cio ni undu wa kiutetiri ni ta kuraga ngoro citu cia a Kenya kana andu a ruriri rwa kiria. And it is a gift from God. Ni kiheo kuma andu makamata. Ngai ukwete kiheo gia gutuinagira. Tondu tithio ga tungihota kuina. Wacoka woya kiheo kiu Ngai akwete kia uini. Wagitwara utetini. Ni mwatunina ini. Andu ani maraina nyimbo ciina cigo ndito muno. Taru he mundu ucio retwo Ng'ang'a wa Kabare kuratika for instance are under review by the NCIC which monitors hate speech. He ucio retwo ena rwimbo rwikuria rurarorwo ciugo. Ni rwimbo rurauga ati ngombo ni ruo ngombo cia. Aca Ng'ang'a wa Kabare tutirerwo ni ruriku. Ha no turacoka tukerwo taru he rwimbo rwa John Dimathew uria wakuire mutirini wa barabara 2019 August ndi miaka itatu irathira kugatuika atiriri ainite rwimbo rwa campaign wa umwe witagwo twambe turihe thiri ati let us first pay the political debt in which he called Mount Kenya people to honor President Uhuru Kenyatta's promise to Dr. Ruto. It is true that we are divided along the political lines. Kariu ngirora chairman wa Tamuko ri na ni gatheti yandikite ni harona niyo wega haria chairman wa Tamuko etagwo Eva Maina na ndimuwe Eva Maina ni wa UDA ni wa Kenya Kwanza no tureshera wao ri etagwo Royce Kim ni wa independent no dona aini aingi ta mari Azimio kuringana na uria makiritwo haha tondu Azimio ri na Samido Samido ni tataruriku no ndo mundu toy mutwe mwega modari mutwe mwega sorry rwimbo rwitagwo ndire mutwe mwega Josega Tutura inete ruriku ainete juu ya aja eno inete thiuki umaga
Nowe. Haya. Ndio kiomaga. Murata kwa muno gatutura. Martin wa Janeti. Koroga ama Wanjiko. Koroga Wanjiko ni ndindaga kumurehe haha na akijira mainaga muno na mutigaire mundu nyendete muno etagwo George wa Njaro. Ane rwimbo rwake rwa nyendete ri na wanjiarire kana no gigatua maitu. Nyendete rungi ya mami toretingirira thi. Nyendete rwake rwa etagwo atiri date yenge muoka muri aingi gagutiga Meru. Twina gacathi wa thuo. Ainite karori agacoka akaina menyerera kiga ni Azimio heru baro akiritagwo Muiruri menyerera kiga ng'ang'a wa Kabare uyu ucio ni itawe nyimbo ciake ndikuhenani Joyce wa mama ri Joyce wa mama uga wa jogothaga niki ona heru ngera mundu no nguiga gwakwa ngucuria ta kakiria acio ni Azimio kwina Ben Githae Uhuru Ruto tano tena aya Peter Kegia ndakire nyimbo nyingi muno umuthi ndoiga reke tumanwo Joseph Kariuki wa Kiarutara ona ndarakire ha the other day turo muritu Kimani wa Turako ndakirite karibu getagwo Paloma no rikana karibu getagwo Paloma Wangari wa Kambera nyerete nyimbo ciake tarumo rwitagwo Sweet Besto na Kambera tu na neraire nyimbo ingi ng'ani njega muno ngithie YouTube ni guciona na George wa Ndaro ni ucio dina mumenya mukurino wa Ndaro ule mwe etagwo George ndiro yetagwo George ni njigua etagwo Zakari ni etagwo Zakari dinamenya kigatuma mwite George wa Ndaro ya no korwo ni kuri George wa Ndaro no korwo ni kuri muge haya kinya break tuthie icio ndiguthoma kuratika gukorwo na riri page 5 okogweta tuthiete kuratika gukorwo na eroreri a githurano 18 maumete ku 18,000 na rema hetwo accreditation ne 10,000 kuma various groups and looking to clear 8 more before the polls andũ maoka kwirorera makandikaga report mona ka incident makandika report na report ino ni huthikaga muno ni teithagia muno kugĩgakorwo na contestation kugĩgakorwo na mũndũ rakararia maimiriro report yao ni roragwo tondu they are supposed to be independent. Agents neo partisan ni andu aguku asha kwi andu anaja mundu oka karora mundu umete oko wao kagutu ona thitu gĩtia kwao uri wathi you are raising political temperatures kama haya tuthie mbere tuthie ke rugama taberugame page 10 yes ni ile kuona hau andu athimu ri nimegucoka kugirio he undu mekugirio na ndiraciragia ni atia nono ria matumagira mundu to message to promotions yakinya thaa imwe yotuku mundu agigutumira ni akareka uhuruke tithaa imwe hindi ya we nyumba wakinya uguo kama we muno guo kwenda kuona news cia Inooro ukaigua thimu yarira ugecira ni ukaiga mwana we mumbi tarehe thimu yo sikutarehe thimu yo ugecoka kurora ni promotional messages ni mundu Stigocoka tutire tangago na message cia wendia ni kega kau koguo we utuko nduri andikagwo message cia ati cia imenyithia cia kana matangatho in fact kambuni cia thimu na turari horo wa Safaricom neno gitagwo atia Airtel Kenya na Telcom Kenya marerwo ni mekwendwo magie na kaundu turicokagia karetwo do not SMS tondu ndathie toro itorukerago ati do not reply haya do not call ne toro so don't call do not spam nere kuyo yo ni agwikirio giko kingi yani spam ya SPAM ikore kiminirire giko kia digital kindu tegubata kindu nitagukunogia nitakiara takiara niwe kaiga ni gurigetwo hathi ati hau nayo ngene do not disturb oge akore wathitoro no ikire icio mundu akuhurira ri ikamucokeria oguo ndikwendaga kwirwo
Ili tondu riu ri maundu maingi mokaga na ndukwendaga tariu utumagirwo indo gutekwendaga ni andreda andu mathome ati he undu ngihota kono kugiririo thimu yaku ndikoyage forwards tondu mundu aragia kona kiundu ringi ni kia mahena ni muhuhu tai na kuria kuri kaka muikiria group ini mukoragwo na maundu manyu mutiendaga maundu ma siasa tariu hende ndahurirwo thimu thaa 7 cia utuku ikarira ngiuga we uyu urite akende muoera kuoya anjirire atiriri rucio aingira ngogoyo ri ngwenda ukahurira rwimbo runa ngirigo shuari wanjukiria thaa 7 cia utuku handu reke wanjigua ndaingira ukinjire ruru ngitigana ruo ici no tucirore tondu tutirarora ringi tutire na muthenya wa kumuramura cia siasa tutirikia kumuramura siasa kana nituguciona ngathiti ningi no tucimuramure page 12 ri ni mundu gwitwo Ruto raiga atiriri ati Uhuru ni arabanga guthoga githurano. He says the president was behind alleged night meetings called to plan ahead conflict ahead of 9th August polls. Na araragia na aracokera horo ya thikuria tononoka kuria Mombatha. Ucio ni mundu gwitwo Ruto na ararikia aratihatire kiria kuhoya andu agicwa-ini kura muthenya wa ira ni aratirihire ni ararikiria ni ararikanire na andu agicwa-ini na aramera uria arameria na aramera makamuthura na ati ena mani akayukio hotani baba nake page 13 arauga atiriri ni giake giki ni ariria andu a Nyanza ino ndameroreire yothe makoimira kwa wingigana koigana mamuthure mari hamwe na mathakarwa nigetha moe matamu motongoria wa bururi nigetha matwarithie bururi ona mbere na matwehererie thwiri nene muno itagwo ungumania. Ruto ni aretekirio ni igoti gweka mucemanio wake wa muico Nairobi rucio kiharu-ini kia Nyayo Stadium. Ndauga mucemanio wa muico campaign-ini ici ni iguka ingi ni kwari na githigithigi ugatuika ati kiharo kiu matigwitikirio kuhuthira ni arihite na kinonia maratathi ma kuriha. President Uhuru Kenyatta ari Mombasa ira akihingura ndaraca iretwo Makupa araugire enama Raila niwe ugacinda. Uhuru says he is sure of an Odinga win. Muthamaki sure ati Raila niwe ugacinda. Raila niwe ukoya Njoroge ni Raila ugacinda githurano giki. Ni Raila niwe ugacinda giki githurano. No oiga ni president githurano ni kiari ni kia Tuesday na Raila niwe ugacinda. Raila ndiye atashinda hii uchaguzi. Ni jikatire na githungu give time Raila niwe ugacinda. Ni no ni gatheti ya thoma na ni ndiraiga ni uru ni ndiraiga ati ni hia kana right kana wrong ni ndiraiga ati Tuesday na Wednesday itire kuraihu itie kuraihu no ugacinda ni Raila. Uhuru niguo aroigire Mombasa. Uhuru says he is sure of an Odinga win. Ni gatheti ndirataura president wa bururi uyu muthamaki aroiga Raila niwe ugacinda na ndiga ati nditajoroge wa githiji nditajoroge tinde mwandiki Wednesday ni tukona no ugacinda ni na ngitaura gatheti ri Raila niwe ugacinda niguo Uhuru aroiga ni gatheti ya thoma the president raigire tena kura yake eika shua Uhuru akoshua Uhuru says he's sure. Uhuru sure Raila no gacinda Njoroge ni Raila ni gatheti rutatigone haha tuthiko na undirikanie tuone katuni ona no tuthiho o rimwe turikie haya rigatuni ri kuria kwa Jakoya kwina ngahe haningi no turi maundu mani manganagia rimwe reke tutheke tondu ni Friday na ndirakena tondu tuthikumura ingi cia uhoro wa Azimio na Kenya Kwanza after this na ako mundu gukorwo akenete nini oru ni andu kurwa iyo ni itangenda andu matikarwe mutigaita kiria guthukangia indo kuraga hapana. Correct tukoro na thayu reke tukene ni siasa ici na turiki uhoro wacio no tutikamenane mwirori tatuire ura understand katuni ino atia reke atwire mwirori twire no ucio ni team ya Roots Party ni turero tutirahithwo no tingiza mti haya uyu uri ni araugite atiriri kuringana na katuni tondu murona irari miarie ri kuratikite Wajakoya ni ara support Raila chini ya maji mutirithia wake gwitwo Justin ari araiga I can support the contrary too na nikirona kirete ki scarf in a yellow green red I can support the contrary too. Haya icio tukinye hau tucoke na gatheti ya The Standard ona no twage no tuthie turehe no nginya
Oh, ito turoka Nairobi. Ini na ndia turekereria. No tukoro twamba gwika ati, tukamba gwika ati. Ino turamithi na ndeka ithatu. Tondu njorogereke ngwire. No Nairobi ni abata. Na ni endu no the mararekereria siasa cia Nairobi. Ni ona ni ndia turekereria maundu maitu. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouth. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Aduri tora igani kagombe, tumia toka ugani kagombe, na yudhi tora ugani kagombe, eruto yudhi kagombe. Mtanipatia huyu kijana jameni, na mimi nawaahidi nitamshika mkono. Tumia toka ugani kagombe, na yudhi tora ugani kagombe, neruto yudhi na kagombe. Wina broti wedaga gwaka nyumba cia uikaro ona kana cia gukomborithia handu o hothe bururi-ini wa Kenya ona kana nyumba wanjirie gwaka ukiremererwo ni kurikia Link Concepts turakurugamirira thogora wothe wa kurugamia mwako ria wiriragiria broti-ini yaku twarikia mwako turekage uingire nyumba ukariha o kahora nginyagia ukarikia nacio cia gukomborithia tutigagirira nicio na akombori tukagayana mbia iria iraingiria twarikia kwiriha tugagutigira nyumba yaku ikurehagire mbeca ni undu wa uhoro makiria tucerere Shop Center thutha wa Muthaiga Golf Club wa Moi Road kana utuhurire thimu kugerera 0740181818 kana 0711676767 Link Concept. Dream it, own it. Kazi ni kazi. Yelele mama. Kiabu no tuhote kunyitana ithuothe. Tudina mbele. Muriega aikari a Kiabu haritwa ni Wainaina wa Njangu ndugamite giti kia gavana Kiabu County ta independent candidate ruri rwakwa ni helmet pinda riri reke tuherie usiasa na ungumania Kiabu twikire utongoria na uruti wa wira hapa kazi tu rathimoi Madeginya igoro na Wainaina wa Njangu Wega inyawito turenya irabimo shaku kioto ne kiogo mwegithio tuikarane na urumwe thayo na weathi tugegikeno tugereme. Dial *811*282# to get Kenya National Anthem.
Good. Njoroge reke tumuramure ngatheti ici cia muico cia siasa. I'm very happy ati maundu ma no meguthira na no utakiwe ni ninge tuguthiha. Utakiwe maumira makoima atia na tukarora nako. Atiriri. Iruto na Raila magegeithania. Na no mageithania. No meke handshake. Na mundu uria warumagia umweri. Ekere ya to shiftaga kire haraka muno. Ai shift a legend. Muda sonokaga. Niki. Nituge tari mundu uria ndira omete ngoro ngiuga ni de wo ya hot wali. You shift allegiance immediately. Yani akagoria. Na ni thimo ya gikuyu. Thoni cia rume cieko. Good. Uconoka niki. Atari haraka uhoro guthira. Twatigia mathaa 48 ma kurekereria ni kurekereria campaign thikũ ici igere tondu hena mangi 48 ma mundu rigu ikara thi uhoe ngai tondu wira ni urutite wa kuhoya kura riu gutiri ndungi ungika thikũ ici igere cia kurekia campaign tondu campaign ifati guthira rucio rucio ti juma rucio ifati turekie biashara eno thita cio tukurucio ungioneka ugikondo ngi wa campaign kana wina kindu gia campaign kana nguo ya campaign mundu no athie na aige igoti-ini ating'ani acindire tondu ni akire campaign mathaa me makiru tariu juma tatu tutingeta mundu urarugama guku ona Sunday ndungiari uhoro wa siasa ngogoyo yamugiria riu gutire aya ni sadi gakiaria riu ri muthe terore aya no kena ni Friday muthenya wa ira ri marari kwa tongoria itu tondu ni itu andu aya ti akire ni ane itu aya Uhuru na Ruto marekorire kundu kumwe Uhuru arari wira kuria Mombasa na no arathite Makueni haya nake Ruto ni arathite wika campaign Makueni aracoka araikuru kwa Mombasa eno nona kuma mundu thutha no raimete onge thutha ni president ndu no kinyaga kundu haya baba na akeri nisia mwisho ndiramaka ni muthenya wa mwisho wa siasa baba na akeri arari kuria Githumo ni uroni ri uhoro munene Githumo iyo ni stronghold ya baba Kisumu is the stronghold of baba na aranengerwo ngo na itimo ni athuri umuthi meko umuthi baba arathie kum ningi Mombasa tononoka o kuria Ruto ararira haya nake Ruto umuthi eko ego kamukunji Nairobi na ne nguthie kamukunji ngo tukira okuo na ngo tukira okuo ndimi semani ya campaign ndothiaga nene thia ngaikara haria guthikiriria haya rucio ri rucio niguo muthenya wa mwisho rucio turero president Uhuru wa Kenyatta muthamaki nena mucemanio munene kuria Sagana State Lodge kuria Nyeri Sagana State Lodge kuria Nyeri mathira kuria macemanagia magatwa itua aria rurire rigatwirerwo kuria Sagana Rocio. Okay. No natandega gondo. I only look at it and wait. Rocio itua rikoima Sagana State Lodge. Yeah. Okay. Rocio. Haya. Ni ukomenya wina hii are you privy? Ni itua rihana atia. Tutigane riu simu meonyeshwa barabara. Mukireto. Tutigieterere kabagwetera tuigwe ntugathikiriria uria itua ria riko Sagana ni ria bata muno ria kumurehe hamwe nake deputy president William Ruto rucio agakorwo na mega rally guko kiharo-ini kia Nyayo National Stadium mucemani utari woneka mega na Azimio mena final mega rally Kasarani Stadium kogo Nairobi ko akorwo blue na kuria na guko kungi yellow so tomorrow nginya TV ni ciothe ni blue na yellow ucio ni go split no split screen yes mage kinya kwaria ithaa-ini rimwe ruma ngiaria ithaa rimwe niho hangenyita na kidogo koguo ri mangiaria ithaa rimwe mataimithanie ri marie marieri ithaa rimwe ri no hanyitane tondu riri tanjira atiriri session cio memerekia kungikinya Ruto akaria thaa 10 na Raila akaria thaa 10 mukoya u Rikio ndirakwira atiriri give time no we doria you are the media representative haha weno mukoya u rucio Raila aria thaa 10 na Ruto aria thaa 10 ni riku mukoya
in handå ingä make decision ta ä yo korwo nä we å ngä oya rä kå wä ngara rä ndagä ithano å yå ithano no menye wambä rä ria må na å kuoneka nä å rabä å cio hau rakorwo haritå må no å menye ta rä u rä ine magä korwo mararia ihinda rä mwe rä up sound nä gwä kä ra må gambo wa å yå å ngä rä å yå ngä nä å ramuona no ndararia no å raigua må gambo wa å yå woyo å yå rä amekuga nä wa bäba å yå reke tå rä kie maå ndå mayo må thä njoroge nä tirä na thä na gå tirä na kwaria kå ratuä ka atä he kä ndå kä rarä na gathä na kä giä å horo wa voter register rä å horo å cio nä å rathirire tondå igoti nä rä ratuire rä raiga atä rä rä IBC no nginya rehe register ya ibuku hau na register ä rä a ä kamacini-inä koguo ciä igakorwo hamwe na ti gå cindana gä akorwo igä cindana nä kå rutania wä ra hamwe thengio mwä roreri-inä gathä tå ramuramura rå cinä na page 2 hena å horo mwega page 2 nä kä wakora ho ti å horo mwega pase no nä må kana å rarutirwo kå rä andå arä a mendaga kå nyamaria na kwahama twana haya he må ndå rohirwo mä aka 100 yes rä u yo akauma mwaka å rä kå 2022 ongerera mä aka 100 akauma 3022 aca akaima ongerera mä aka 1000 nä mä aka 100 akaima 21 and I can be very sure tå tigakorwo muoyo that one I'm very sure nike 22 nä aka 100 gå tirä må ndå wä thä tha ici ti aingä magakorwo muoyo that one you can take it to the bank ona wenda kugerera ona wenda kurega rega tuitekaga na heka aya kwaje menye twina kabote koguo rumenye ndugikinye waka igara ria bote ngai ni wo tuhea miaka no nitui no tuikarenge 60 no kena gwakorwo 2100 wakinya 2022 aya riu ri mundu utamenya arahahamaga twana kwaje twatuhi ni mundu mwaganu muno aretwo mutisia mutisia ri ari mugamiri wa thukuru ya ciana mucie wa ciana ako aoya gokana oka ni akana mutisia nuna keja jera murori waramwira we nigetha wikunye moni na ngimekunye moni nawe no kaige wohagwo nigetha riri we wigweruo na mundu ngi urari na itanya athome na itua riri arohirwo miaka 100 years in jail abi akoya ciana icio street-ini ona kahe street-ini agakoya agakeraria gukahe gya kuria no athia agakoya agakaiga kuria agacoka agathi gukagania shameful ona jaji araigire atiriri imwe wa thitago araigire atiriri the prosecution described as inhumane one wonyamu utari woneka nona ona dioi ndio ngigwetwo na njira hana atia tuheru cia mathako back page riu mathako ni mega mathako football is coming wa mbere Kamau aya iraji ri umuthi utuko andu aria riu emwe na kibe mwe wira ndiragutigithia is the last one let's be happy anyway reke twambe turore njamba ino iratucindirie henya riri ria mita 100 ni turamugire ni turagire horo cira Ferdinand Omanyala riu ri Ferdinand Omanyala ri araiga riu tondu ni acinda Commonwealth na aracindite ngerenwa ya Africa ri atigie igiri tu umenye 2024 God willing nitugathi mathako ma thĩ yothe magakorwo kuria Budapest Hungary na nitugacoka tuthie mathako ma Olympics macio ni mora ndari kindu kingi ararora ararora mathako ma Olympics na magoka ri aroka ri aracoka kuri ni megucoka riu thoni ararikire ngucia no acoke tukwenda tumutunge tukamutunga na iheo nyingi na gikeno kingi Adaigire song kwa kiwa ni akamuhe limousine na muhe besha na agoka nayo ti yakono yakoro no kwiyugithia ni no ndimuhe ngoima ni no heana ngoima ya twamukire njamba ino ni itu ni mundu mwega wa bururi aretwo Omanyala the reason ironeka a major achievement ri ti tondu ni gold ya mbere Kenya na hotana no ihenye ria 100 meters Kamau tutiekaga wega haya no akiona beach volleyball no mareka ira ni marahotire no arikana ira ngekuonia bicai riu yetagwo Godensia Makoha no we uyu ni arateithiririe timu yake ya Kenya kuhota Ghana na irakinya kweta finals ya beach volleyball good haya ye page wege the next page 43 page 42-43 one uhoro wa Premier League Premier League ni irajiriria wiki ino ne timu ile ko cirajia guthaka muthenya umuthiri gwo kwena mubira wa mbere wa Arsenal magithaka na Crystal Palace Crystal Palace ithakagira kero kia mushiki to Selhurst Park ngau go support Arsenal nguigerera Arsenal ina odicigana odi ni njikirire dika ni njikirire
haya ugena ogwo ndikiriro ndirona ikiriro ni timu ile cidete muthako uyu muno wa Premier League ni nani wana wini sana ndikwenda kumenya uhoro ucio githi page 40 page 40 page the other page now okay can anyone turero aria magicida can anyone stop Man City winning EPL title again ligi ya Ngeretha icinditwo maita maingi ni timu igitwo Manchester United iria rumireire ni Liverpool iria rumireire ni Man City na ciganaine na Chelsea kuringana na title iria macindite na Arsenal haya kwina nukora chikatiriri kiuria kira kirorio muno ni twamenyire taruri fixture list ya imire tene no menya rita riri ndiguthie uria yagirire team ciguthaka game 16 ciambe ihuruke ni undu wa World Cup tondu World Cup ikajia mweri 21 wa November ciuko ithakite game 16 niyo nyende maundu ta maya moke guku gwitu nona mibango tenu uguo mabanga mubiro wao wega kiundu kiega gi smart ni ndiki tigo Arsenal timu cingi ciothe cia Ngeretha ici tondu Ngeretha kona team 20 Premier ciothe citanitio na itura riu koguo koraga timu ta riu ta Nottingham Forest maoiga kaniga timu gaitu tondu riu na Rware FC Marafiki FC Kirigiti Riafai Duberi na kule guothe kurge gwe timu cia micii muga support timu yako wanyu ta riu Gor Mahia ni timu yako ya Nyanza but ndiri nere ndikoragwo Nyanza ikoragwo ta bururi we wothe AFC nayo nikio tene FC etagwo Abaluya United riu ndire yari korwo etagwo Western United for example na ndiriga yetwo guo ni kuona andu a Western yothe ni mameoni nayo Central ikorwo na timu yao na gwetwo Central United no riu ni ngona no tweke atiriri Njoroge tuthiru ge county ta riu tuwe county ta ya Nairobi governor akona igatheri akoiga atiriri Westlands FC yes Kayole FC yes Embakasi United correct naona Langata kina timu cio igeka ate yes nikore icamanagia kuria thi yoka cia batirite taru Leicester no town Leeds ni town West Ham ni town ni kundu gwitagwo guo ndakora tigo Arsenal timu cingi ciothe kuria cietanitio ni kundu Chelsea ri kwanja ruta Chelsea ni iracokire taru na Chelsea na Fulham Chelsea ni kundu Fulham ri Chelsea koragwo Fulham Road nona gafarafara getagwo Fulham Road Chelsea ni ho koragwo actually ungira kiharo gia Fulham getagwo Craven Cottage na gia Chelsea ni handu hatiganite ni handu ni torio ngima Thika Road ukorwo haria Githurai na Muthaiga yes so ugo niguo rukuhana so all these teams are named after a place and na tugithie onora twa na kaleni tuwete ku Kenya gakoge community clubs Scottish community teruka iwa atiriri when Mount Kenya United is playing Nyanza FC kana Nyanza United do you know how much umenya adwa go thakiro Kirigiti game ya mbere iyo gidigagithio Kisumu International Stadium na guko gwito mufira ni tribalism but niko gutari ukafira yes onarura gukiri taru mundu wa Yorkshire ri na Hertfordshire ri makirwaga ke mufira mundu wa Liverpool atakenda kwenda mundu wa Manchester na nona matiganite na kilomita 40 no acio mararwa ke mufira ithui tribalism ukafira moru muno kindu gichongi ukafira ni hiyo timu ya nani hiyo ni timu ya hawa ni ndreda twe ukafira na njira positive ni kuri no guge na positive ethnicity tondu mundu ko emojaru hatira ndo ahitetie mundu korwo emoi ko hatira ndo ahitetie so it is the semantics iria cikureho atondu emojaru kana we mugikuyu atwacie tate kizungu kubwa Ode twarike maundu megi horo wa siasa tondu mukwamba kumurikia muthi ni ndarikia siasa na Polycarp Ngare wa Kamau ararugama governor guku Nairobi na Jubilee ni twarie nake ni hinge ibuku ria siasa na nigetha njokererwo hau ha ukabira ri niki kiratuma Omanyala ni Mubaluya who is talking about it andu marona muhotani wa dhahabu agicindira bururi wa Kenya Kemboi hindiria turite acindite ihenya ria steeplechase gutiri mundu waiga ni Mukalenjin no akirugama kana gwa kasiasa koguo ni twamenya riki gitugayukanagia ni oteti na ateti thank you ni idara ya igere na nthi gukorwo na andu atatu gukorwo na mundu witagwo Lawrence gukorwo na mundu ogwitwo Gesho wa Boy odumwe na Jabe gwitwo John Waithira tuko tukeriria uhoro wa maundu macio megi uhoro wa siasa ira tureta kindu giretwo the final push kana ni kahinda ka mwisho ka mutetio wothe kwihoera kura na ye Mukenya umacuthie na maitho meri urore mundu uria we ukenda gwithurira na watu itwa no tukarianirira haha muthenya wa Wednesday
kana kimia giukite thutha wa githurano tukarianirira na mothe ndina statement ndio kumihana before no nguhe ndagika imwe akende cokanirira meciri Oya, twende. Oya, twendeni.